Yero utrai ubalong Jesus Christ utrai jengal utrai jongpi kumjo kaburam galet shu nabadai mau kan uba orang yang play galat kelinti pada kebun apa jonga jongpi ke begini snow ke kiri jong utrai tak ada mana pat mentah ngai publik kerpang lu nampak jong piru kita eat yang bersa skor yang kita ketian jong try nak kerman bahkan kita jong ikai kalau kita kerku nak benta jong pi bat nak benta jong aru kunjo ke pangkadeng ke bang kuat ye ke banya sam kat bat pian ke por ke desa pang jong ke parsi ke bentuk ye ke begini pelet jemut kalau sepang jong ni ke jengkeli kamu ayu ke parsi Kani keketian Parsi ke bala Torah keketian ke jong Blai kani ke bala Shin na keketian Hebrew Mashal ba kenjut na keketian Greek Parabole aga baka jingmut ke jengka ka sithobit ka no ka jingkren ke bayeng lane ke ba penyen ujor lane ke ba penyen sri bar ke ba don ya ke jingmut ke basha lendet Nasing laman ong ba kapasi kadai kano kano kaji itu kana ka ba kinja perpai harai ka ba ka jimut jempa pat ka tho siki ek bije kinja benang nisiki ek ba kinja mensem aga kete parang ki ong a parable is an earthly story with a heavenly meaning balai bu jisu ukuran ha kapasi o kani ka jingkali kam desu ta ka jingkali ka jingab ka jongpi and ray Kani kita jingkli ke baki sendran jong Jisu ke lakli kat ke jing tho jong Matius ko nang ke khatlai kat ke sipo ha ke baki kli ki ong balai ba mi keren haki parsi bar Matius ko nang ke khatlai ai ke jing juba ya kani ke jingkli balai bu Jisu ukren hak parsi bangan wan ra haki lightly kin kom juba da ke ringdur na kani ke jing tho jong o Matius kabin kong balai bu Jisu ukren hak parsi namar kacing bamlong lakloy jeng kita ki brio ya ke bikin pediang ya kita ke kubur jeng jeng sisya ke bau Jisu ukren saki kat kum gajing tho jeng Matius kal nang ke khalat kat bakatway agar kat bakatsau bakatsan ke ong ya kini kintien ubra itu te ong haki nabala ai thi ban tip ya ki mayan ka hima ki beneng Henry om simla ai haki kumta la pendet ru ye kata gaji tu lupa Isaiah ka baong ya ka ba snow pin ya snow di pin om snow tu sho dari ka ba yo I te pin yo I te pin om I champang na ba ka danor kini ki bre ka lar ben bat kelas snow kya ka laki skor bat kila khapret laki khmat bat yo kini I da laki khmat bat ba kini snow da laki skor bat kini yo snow tu lagada not bat bakin yo kela bat ba ngan yo pen kyaru yaki aya ka sisya jong ka hima ka jong ubuai kalong ka balay snow de kita kibrio ka bau Jisu udang keren hemre ken la ka bakin snow to ya ka bau Jisu ukran ka de kan bau blay ukwa banduri ya ka jimayan jong ka jimut jong ka hima ka jong ublay are ka daw baro namar kadarot ke jongki kam sinlong lakloy ya kaban pediang ya kata kaktin jong kajing sisya la ai ke galat iki bikin nget ai kata kaktin ke Jisu ulakren hariki kala jet ke man skobha jongki ya ka bikin tre ya ka bikin nget la jabati jet ya ka bikin nget haka ke Jisu ulakren kin dalas moto ya ke Jisu ula clay na karmiang sintur ke joko ya kani pini Isha bu Jisu ya tohi sapang jong kata jinglong bam nget chongki aga por bakila kem yung Jisu ana bakila kem bat kila yalam yu sekejekai ke ten bishar pada kata ke dorbar jong ki ju long bakila kli lau den uta Messiah bu Jisu jubab kumni Lukas kunang ba ar ke pedukhat ke ba dripnyo lada nang to api pinom nget setia Perempuan ni kedau Jisu sekeren hak parsi nama ulai I lupa ya kata kajing bom long la kloy kecingki ban pediang ban nget hak ketin kacong ulai Baar balai bu Jisu keren hak parsi amar kadon na ki brio hak itu ki por tim da pe jimat hat ya kajing sisya ne tim da long interest ya ka truth kajong ketin kajong thai
Jesu apa Matius yang berkala dekat berkala nama kata banga keren haki parsi na bahaba kiyo punyo baraba kiyo snow menekin snow to Hebreo haka jung Jesu kimanda kata jing berkat kimanda kata jingmat ban kwa ban tip ya jing sisial ni kimanda kata dorot ke balok interest ke truth jangka ketin ke jong blay ke bami da ke nyang sintor ke jong Jesu ke dabano pakiwan si Jesu ke dai namar jong ke kepo ni dai ke dau jong ke bam ke bekerja do Jesu hi dalam di ukuran syai sapang jong ke jinglong jongki ayu anes long ban riut kat ba apun riut ukuran syai da ke bau ongkum ni kita kipat ba sisa nga ong piwat nga ong na ba pila yo kikaba haray na ba pila ya bam na kita kikipu bat pi lakadang Tunok interest ya ga sisa juga ketin ke jong blay nama kra kadau Jesu sakren ha kaparsi kabalai bale Jesu ukran kaparsi kanang man pendet ya gaji thu lupa jeng ke testament ke berim Matius kong nang ke berkalai kat balaksan ke om gini ketin ya kita ki baro Jesu ulakren ha kita kipat ba ha ki parsi wat klan parsi shin lakren aki ba kunta la pendet ya kata ke bala ong da unu thu lupa udaong ngan ang ya kesintur jenga ha ki parsi ngan pendana ki ru balabure na mendang long ka perthai tane ka jing tho jong uli u Semran yung Jesu balong Matius kadai kabala shem na kasam kabanyo pupra kadkat kabaar kadkat kabalay kabadi kasam kabala shna nek bala kompos da unong rai ubagarteng u asap kato kat ne sipang yun u asap uday na kajat lebi baru kun jong uberekaya baru uday nong alam kuaya naningam nilang nong baru uday ta u praise and worship leader hagapo jong ustem David pilam i kanina ningkong chronicle kanang manriu kadkat kaba lai pukundai ya kisam kiba nyo pulai di prapulai la ainam sya u asap kum uta unong tau unong kompos ya kini ki sam ujisu Dala kesintur ke jong uhi prinsipnya ba ulawan syen ke pertai ya kawan pendat ya ke balakren ha ke jing tho jong ke testament ke barim Matius kolong pesan dekat bekatnya wong kumne wat mat banglawan ya kawan pendam no ya ke hukum lani ya kini thu lupa ngam shin lawan ya kawan pendam no henry ya ke ban penskam lani ke parengong ya ke ban fulfill ban pendat ya ke balakren ha ka ketin ke jong blay ke balong ke testament ke barim boleh muji su kerana ka parsi kat kum kamat ke balai kalong ban pendet ya ke ba kinong thu lupa jong ke testament ke barim lala ke ban keren sipang chungo ki bat ki jing toy ki bini yo la gi puli ya ki parsi dan sipun ki jing toy ki bini la ban yo la gi puli ya ka parsi Orang yang nuan rak di kita kecing mentor, anda yang nuan rak tang aja dikilai keli, dibala belong du kecing kerkun anda jong pe. Kemudian kong, kecing mentor biar nak kaparsi kelong, kaparsi ka kering, ya ke jimat jing berkat jengah berjong pe. Bala semua tu siapang jongka, kan sadok kan hai ke jingkit mau ke jengah di kejong pe. Kajulong baru boring apa deh tiba. Kan aku lesson ke bala shinna kan aku kerja tu kana kakam bo bahai ke jingkin mau naga posh ke por aga jin ke jengah berjengpi ban ya ke lesson ke bangyo na ke jingbatang na ke lecture jong ke jinghikai ni kam kan ma bai ke lesson habalawan ra na kanunu ke jingah tu kana beringkong nama belai ke kering jika jengut jeng berkat jengah bercapilan ni ke atrak jika jengut berkat jengah jengpi ke jengutoi ke baar ke bengiyo abangi pelih ke parsi kalong ke penyar ke berkat ke penyar ke perdan jengah ke jengpi abangi snow ya ke nuku ke jengkeren parsi ke jabir jengah ke jengpi bon sen ke syang ya ke benua ya ke jingjubab jeng betul ke jengkeren parsi ke balak keren sengah bercapi. Kadang kalau ke jila kai ke bangi ya kapor benang kena ni ju pelmelin bahawa dia saya gini kesi mentai ki kena ke dak kam pelmelin syok ya ke bal jutip kum ke jing kentet
hai ka ba ni juong ya tho dai kata da ka ba ni ong kadan ka we ka keren bar kata ka keren beri ka ba he ba bar kata ka keren kadan kita kimau ki balik shop adu ata ba jadi kimau jadi ki bela bu renti tika kata bar balik semua kita ka parsi bon sin ka jumit phat ni ka shang ye bakan wa ye jupa sapang jong ka jumit jong kata ka parsi ka bala keren oh ka jupa sapang jong kata ka dai ka sintur ka jeni but kita kimau balik bela bu renti jadi ki beniat ki jonga ki jongpi namar kata kajimtoy ke bingiya nak phasi kalong kapanyar perkat pendanjang ajang kajimtoy ke balai ke bingiyo abang ipuni ya ka phasi kalong bakabat skat ye ke jimat hadu bakadapen ki ani bandap le jimat pha adu binalong kita diberi belong attention ya ke ke ba lakren kajishan ka ne pni ina kane ka chinja ka bala tho ka tenjong bolai ha ka gospel yung yanes lang banyo long ba kita kinalam jug ki belong kiling do ke parase la pha ye ki sipa jug temple belong pha kan yu jisu khana ban bishar u kai ke baja anda ba kini gelalet but anda gelalet kelawan pha anda kelawan pha kan pha thli but abakli i belawan pha thli kela clear sipai shalo uta upri bagi pha kan ye phi kini kisipai kila ai dagane ka jubab yana sunan banyor khat besar pugre ke jubab kumne tak piong judan ubri ubala keren kat unir ubreo ika jikran ka jung jisu kam tak ba bukan ka parsi ka pelong iki bersabat kat ya ka jimut cepat jadi hadu bakit munga banun klanda jimut ya ka ka ba keren kami kan gede kata ka jingmen toy ke balai ke pengiyo abangi pulie ya keparsi. Anak ba, kali kejingkai kalau long kejingkar ku, naga benda jongpi, berkemjuru naga benda jonga. Ublay kurkui pi, naduai hari kapor naga benda jongpi. Long bela kurkui ke kerteng ke jongme a utrai ublay ubakrau. Ublay juga beneng, ublay juga kendo. Merong tau ublay bersyongga kata ka ket. But on menu balak berkeni kentet ya kata ka ket jome. Usitan da ka gunhon ke jong uglay yek menyelek persyak ya berkeni no andai try kenden bor. Memelong ublay berkrau, ublay beden bor. Baru ublay rukin ku try badak dari start dari sempang. Hai ka ba try me ublay dit. Hai ka ketin ke jomeng ku try. Mikren shibon kini ki Kenten parsi kan gibalong ka jingikai na tajami ya ka ba mangitrabi ninyo ang terkat iki bahalor ka ba ukris udan ka ba upol sa kolosay ng balay kan ya ka ba ngitrabi min terkat iki ka ba nakam ta ka borang bat nam ta kertay na tuay try ka ba min persyan ay bori gini kinang pech ng kni ya ka jingikai ba maki atray kirim sange ya ka ba kipusan ya ki ba ka jamisin ba ki ba ka jamaneng ki balong nam ta ka Buram pada tak kerteng jomai ke kerteng ni kan cisi ada wai bat ngapan ada mentabut ciri gimabam jikat amen ublain kurku ya pi tak ada mengenai sembiang aku ipat kapor amen